guys. Today, I want to share with you something that I learned. ሰሞኑን I think ማክሰኞ የተማርኩትን እግዚአብሔር ያስተማረኝን ሼር ለማድረግ ነው ያሰብኩት ዛሬ ነው። ማክሰኞ ጂዩ ነበረኝ። ጂዩ is family, spiritual family. So ዛሬ እንማራለን፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን እና ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነበር የተማርነው። So we were talking about God's love እና ቤዝድ ያደረግንበት እንትን ደግሞ ጥቅስ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ዓለም ሁሉ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ያውቃል የሚለው እና ደግሞ እግዚአብሔርን ማንም አይቶት አያውቅም፣ ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ የእግዚአብሔር ፍቅር በእናንተ ፍጹም ይሆናል ይላልና እነሱን እያወራን ነበር። God makes his permanent home in us and us in him. እኛ በእርሱ እንኖራለን፣ እርሱ ደግሞ በእኛ ይኖራል። He didn't express his love just I love you ብሎ, as we all know, he died on the cross just to show us how much he loved us. So we have to ask every single day, is the life that we're living worth Jesus dying for? So many things, and the most valuable thing in this whole world, which is Jesus, who is Jesus, sacrificed his life for us. So we gotta ask ourselves every day, we gotta check our left and our right, and we gotta say, is this really worth Jesus dying for? Is the life that I'm living worth Jesus dying for? No, sometimes in the wrong place and on, we gotta say, no, this is not my place. I'm much more worth than this. Like it could be listening to secular music, or being in a wrong place that the enemy planned for. But no, God, we are the children of God, so we have to follow the line that he put for us, the paths that he wanted to walk on. So fear has something to do with punishment የሚለውንም እያነሳን ነበር። ፍርሃት ከቅጣት ጋር ይገናኛል። ዳይሬክትሊ ቅጣት። ሶ ፍርሃት is እንደ ክርስቲያን መሆን እዛ ቦታ ላይ መገኘት የሌለብን የሚያስፈራ ሁኔታ እንኳን ኖሮ we gotta put our trust in the Holy Spirit and be bold like he wants us to be. Now we should completely avoid fear, because as it is written አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለባርነት የፍርሃትን መንፈስ አልተቀበላችሁም ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው። Whoever loves God supposed to love his brother. ሲጋራ ምን የሚል ጥቅስ አለ? በአይኑ የሚያየውን ወንድም ያልወደደ በአይኑ ያላየውን አምላኩን እግዚአብሔርን እንዴት ሊወድ ይችላል ተብሎ ተጽፏል። So we should show his love. እኛ ላይ የመጣውን የእግዚአብሔርን ኦቨርዌልም የሚያደርግ ላፍ ከኛ ኦቨርፍሎ ማድረግ አለበት። የተቀበልነውን ሼር ማድረግ አለበት። otherwise we're gonna explode, because it's a lot. So mostly people accept God more when we show his love reflected to the world. ብዙ ሰው አሁን
እንዲህ ነው ብሎ ላይክ በኖሌጁ ጌታ ላይ ይቀበል ይችላል። እኛ ባሳየነው ነገር ነው። እኛ በኖር ነው ነገር ነው። እኛ ኖረን ባሳየነው ነገር ነው። እሷ ሺዝ ክርስቲያን and she does this or እሱ ክርስቲያን ስለሆነ እንዲህ የተለየ ነገር ያደርጋል እና በቃ በዛ ራሱ ወንጌልን መስበክ ይቻላል። በምንኖረው ህይወት በምናሳየው ፍቅር ክርስቶስን በመምሰል ማለት ነው። that's why it is written if you love one another መጀመሪያ ያልኩት ጥቅስ ማለት ነው the world knows that you are my disciples እና his love ደግሞ አጋፔ ነው፣ unconditional ነው። እኔ my name is Deborah, my real name is Mentuwa, but now I go with Deborah. ዲቦራ እንዲህ ስለሆነች ነው እኔ ወደድኳት አይልም ጌታ። it's unconditional እኔ ባደረኩት ነገር ሳይሆን እሱ he did everything. my contribution የለበትም ማለት ነው in everything. he doesn't have a reason to love me. That's why he wouldn't have a reason to hate me or leave me also. so በዛ ነው ትረስታችንን የምናደርገው። our self righteous ከሆነ በራሳችን እንደወደድን ስለምናስብ የሆነ ጥፋት ስናጠፋ ጥሩን እንደምሄድ እናስብ እንችላለን። ግን ነው he doesn't love us by what we do. he loved us by his own intention. እሱ ጥሩ ስለሆነ እሱ መልካም ስለሆነ ነው የወደደን። there are no reasons. ሰው ቢሆን ሪዝን ይኖረዋል። she was so kind to me, that's why I loved her, or she's very good looking, or reasons, human reasons. But Jesus is not like that. Jesus is not a human. That's why he loves unconditionally. so we are limited as a human. እንደሱ unconditional የሆነ love እንኳን ባይኖረን we gotta share እኛ ላይ እንዳልኩት እኛ ላይ የፈሰሰብንን ፍቅር ወደ ሌሎች ደግሞ ማለት ነው። so as being a part of God or parts of Jesus as a church, we are responsible for sharing his love. responsible enough. God really loves us. That's why as his followers, as his believers, we should also love our brothers and our sisters. So nice to have time with you guys. Thank you for listening to this episode. So have a good day.